Kapa. Ngingoma sezawulethi ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge. Angazi ngabonga ngithini. You know, mawuhamba endleleni, you tend to lose your hope. Mawubona izinto zenzeka. After all what happened, nezinto ezenzakalayo ezweni, atmosphere. Bengingacabanga ukuthi kusenabantu abasangicabanga into enhle kangaka. When I look at everyone, ngibona umuntu obona nje isigebengu ini bese ngithandaza inkosi. Awukhumbula okuhle ngenzeka. But ngibonga labo abasamile. Abathi sinawe ekufeni nasekuphileni. Siyakwazi ukuthi wakwenza futhi sisakulandela and siya understand izinto ezenzakalayo. Thank you so much lento enenzile Cape Town. Yo kwangathi ngavele ngithatha ifamily yami ngithi sengizohlala eCape Town. Yabona manje sezinto ezikanjena ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise kakhulu. Kubonga ingoma ethi kubonga okuncane ubonga okukhulu. This is very big. Ngaze ngafisa mina ke makwenze into ezikanje ngengithanda ukuthi ifamily yami ibe khona. Ayokuthiwa bekhona ongihlebelile wathi hey sizozuye bese ngiza nolilitha. Ngize nefamily yami babone into enhle enje eyenzakalayo. Ngike ngizosho ukuthi ngeke ngayiprofeta lento mangikhuluma endlini into mina. I sense something. Mangiye Cape Town there is something bona abantu banele. Ngithengele ikheke bethi happy birthday. Ngifike mina la ngithola ku-MT shooter ayikho lento ayikho. This was a surprise because I was expecting it mangifike mina but ngibona ku-MT ayikho lutho but mangifika manje awunansi lento kade ngiyibona. So nje ngiyabonga kakhulu. God bless you. Sizoqhubeka sisebenze just nje ngeke ngithi zonke izinto emazenzeka ngeke ngithi ngicela ukudlula emthandazweni. It's a blessing, it's a return. Ngibuyisela back kunina enithengile kunina no ukhona umnyothi bengifisa ukwenza something bigger than this but ngibethe amandla anginawo but umthandazo wami uzoya kude kakhulu. Sivalena amehlo ngicela nje ukuthandaza ngibonge uNkulunkulu as I am preparing for another big one on Sunday ecaweni eTeben kwi-MMI nabo futhi bangiplanele something but asifuna ukuyifihla because siyazi uhlala uthathwa indlela asikutshele nje straight. Sunday mkhulu we prepared something for you. Asivale namehlo ngibonga nje uNkulunkulu ukhona emandulo namanje usekhona. Baba naba abantwana bakho Nkosi ngiyabathandazela namhlanje ngizobonga Nkosi egameni lomusa lapho bese ngithi ngilahliwe kodwa Nkosi angilahliwe. Bakhona abantu abasathi Nkosi noma ungakhala kanjani kodwa siyosabela. uNkulunkulu waphakade okuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Ngiyabakhulekela ngibonga Nkosi. Ngibonga okuncane ngibonga okukhulu. Kuye yonke umuntu Nkosi oyihabelile wonke umuntu okhipha imali yakhe nongakhiphanga Nkosi okhona la mbusise Nkosi. Menzele okukhulu uNkulunkulu waphakade ngelinye ilanga benze okukhulu okudlula lokho. Ngegama lika Jesu ngicela ngibathandazela Nkosi abantwana base Cape Town. Ngithi noma inini Nkosi uma bebiza igama lami mabe ngisabele Nkosi nethunywa zakithi isabele ngegama lika Jesu ngiyakhuleka. Amen. Siyabonga kakhulu. Yesu langa Dimap mkhulu nesikhali usibudisile osaqhubeka sa Esther kulento
lesibhala ngayo savele saqa kodwa kasesitanga manyana ndimapha kubantu abangandaziyo ndingu achumile ndingu achumile ndingusiso mdala walapha eKapa ndimapha mkhulu njengosiso mdala othunywe ngabantu abadala balapha eKapa bathi abantu abadala xa bendithume bathi zendenze le nto bebendithumela ngoba konkoku besibenza sicela amaxesha esiza ndizawudlulisa mani baseKapa andazi noba ni right nani right Komoya kathixo umoya kabawo besenza inkonzo bebuya kunene komoya kathixo umoya kabawo besenza inkonzo bebuya kunene komoya kathixo umoya kabawo besenza inkonzo bebuya kunene. enkosi Khehlelezi Oh, yes. No trip yet, Tepe. enkosi ndiphethe iitreyi ezimbini apha mkhulu zintle ezitreyi zam ziduru Very expensive. andanoba le nto kwezitreyi zam mandiyive zibone ngabantu okanye uba inyoka Hayi ndiyayinyo. nike mteyedwa idlume wedwa thina sawuphuma sibaleke sikushiya No, inyoka injection leyo. kodwa ke before ndiyityhile le nyoka yam ilapha ndizayinika umkhulu ndizamnike yam inyoka le ndinike nini Awu. kuthiwe ndingayigqithisi nje mkhulu le nyoka yam ke ndizayigqithisa ngevesi ningalindi ibhayibhile lapho nebhayibhile kumacula sewisini leculo 18 lithi lacula uthixo lilanga uyakhanya phezulu lithi umphefumlo ngabona mkhulu singabantwana bakho baseKapa sithi wena lilanga lethu sithi wena mkhulu ufike wakhanyisa ndikufanisa mkhulu njengoYosefu owayebona izinto abanye abantu bengaziboni bajika abantu bamzonga ndikufanisa mkhulu noMoses orhuqa amasirayeli ezingaweli isulwa nobomvu athi lamasirayeli ebengasiqondi into okubana azawukhona uwela ulwandle olubomvu athi Moses ubusisaphi nabe kungani ngasiyeli sifele enhlango abanye bethu kule ndawo mhlawumbe banalo mbuzo babe kutheni nathina size silandele wena kungani ungasiyeli sifele enhlango kodwa ngithanda amazwi abo babekayo lo tata emveni kobe bethe ngentonga ulwandle lavuleka kubini bawelela ngaphesheya wathi xa ecula umama ubanga uMiriam kwelacala esithi bulelani kuYehova ngoba inginaphakathi nceba yakhe baba abanye besithi thixo ilanga lethu uyakhanya phezu kwethu wabuMoses emile sithi misani libomvu ndizisa le nyoka yam mkhulu ngalo masi ndimela ke lo mzi umkhulu kangaka waseCape Town sithi Cape Town ithi ayinguye nami umzi omncinane
umisa ingoma wemizi phakathi ndizayigqithisa ke mkhulu ndizayivula bantazi andifuni nithi ngomso endayifikisa le ndiqoyo ndizayivula ibone abantu kuba yintoni le nyoka ndiphethe ngoku nango Go. Kubekelani ekuthuleni uyalalela aphendule kubekelani na ekuthule uyalalela uJesu esizweni ihlahla somhlebe nondela mzimba mbethe mfazi lephansi inhliziyo zamadoda nina kwanetha ndathi ndiyakhawuka phindlini ndiya tolo makangathi utolo Yo. Hey guys, this is big. Bengithatha kancane. Bathi angivele ngime ukusebenza ngivele ngihambe. Ngiyothenga iwayini elidaka. Manje inkinga ngiyabona ukuthi mangathenga iwayini elidaka bazongihleka abantu. Lithi iBhayibheli ukhona umunye wahamba wayokhuza ukuthi mayisedakile bamthatha bafuna ukuzom-expose uyakhuza uJesu uthi cha mvaleni ngamahlamvu nimvale manje inkinga ukuthi hey amavesi athinta lo sisi umshumayeli ha yebo athumele ngihlala ngemizwe groupini umshumayeli manje manginenkonzo akaza shumayeli uthinta amavesi wami kunevesi ayithintayo mayikhuluma ngoMoses lithi iBhayibheli uMoses mayisuka ezweni laseGibhithe ezweni laka-Israyeli uhola abantwana endleleni ngike ngacinga these days makwenze sonke lesifithifiti ngathi mina ngumholi kunabantu engibaholayo sisuke ezweni lendlala siye ezweni lapho abantu abangazi khona kodwa ngiyobakhulula kunabanye abavukayo la sihamba yabona njengamanje ngiyanibheka ngithi hayi khona umuntu ongekho la engingamboni cishe engambuzi ngeke ngimbuze ngoba silive ngiyashesha-ke mina ngo-live silive already the whole of South Africa is watching us silive njengamanje manje ngicishe engambuza ngathi phuzu bani ngoba manje lithi iBhayibheli uthi usisi bathi abantwana baka-Israyeli Moses la usikhuphe khona besidla sisutha usisaphi ngoba njengamanje ulwandle luvalekile lubovu uMoses aka-understandanga ukuthi kufanele enze njani kodwa wathandaza ngoba kunabanye abantu njengamanje abanamandla abanepower but abangayi-understand lithi izwi uMoses kuqhamuka izwi liyakhuluma kuyena lithi Moses uyaqonda yini lokho okuphethe ngesandla sakho ngoba kunabantu abanemathalenti kunabantu abanesiphiwo kodwa banga-understand abadiphendele kwabanye abantu I used to say mina I'm here to pass the message angizili ngizodlulisa imessage le ngiyitshelwa baba uNkulunkulu eningayi-understand the power that I have abantu abayi-understand these days ngishilo kubantu ngathi mina mawungangi-understand kahle mina I'm like a cat I live 7 different lives I'm like a cat I live 7 different lives and for you to understand me you need to come close and mawufika kimi learn to understand me you cannot kill a dead man I'm already dead how can you kill a dead man ngeke uthi wena uyangibulala ngoba vele sengafa mina ngiuzwe mangisho kahle ibongo zami ngithi sengafa ngisiphoku nguphelezela abayezulwini ngiyakhapha
ngijike mina uhambe wena angijabu ukhapha iqale ngikukhuze ngithi hayi bese ngiyakhapha but I'm a dead man. Kunomunye umuntu othi kanjani umfundisi, kanjani uyinyanga, kanjani ingoba you won't understand up until you come close to me. Ngaphiwa multi talented la ungifaka khona ngiyadlala ebholeni beyifike kwisoccer bengizothi mina ngidlala number 6 akukho la engangeni khona ngiyadlala konke ama position kukancane ukuthola abantu abakanjalo because one day nizobona ngidlalele phansi ngidlala ikeyboard esontweni ngidlala ikeyboard hayi bomkhulu udlala ikeyboard yes I can do it the lifestyle ngibona ngidlala ini DJ hayi wenzani manje ngitalented ezayo nongibone ngikhethe indungu kanti indungu yilo ungibone ngishumayela ungibone futhi imali into plus ungithengele elinye ke manje imali ngebirthday yami uthi happy birthday because you understand ukuthi that's my game I love imoto amunye umuntu wathi ngibona ngikushesha hayi ke uyisigebengu ubani abantu abaspin imoto it's a game leyanto abelungu they drift ithuthu zangihlula sangwisa ngabalenga ngashiya ngagqibela lapho sengwisa emgwaqweni so ngiyabonga kakhulu mina lokho lokho enikwenzile kukhulu kakhulu lento engizoyenza la ngizothenga into engizohlala ngithi mangibuka eCape Town ngithi wow guys and futhi ngiyathemba ukuthi le mpe ngibhekane nayo angilwi ngedwa Cape Town ngiyazi ngiyamthandazela Darko Blue Ukraine nami ngithandazela nami and nani nize nazi into eyi-1 ngalesikhathi kune strike I was praying kakhulu ngithi inkosi noma kuthiwa yenzeke isiphithiphithi but ngingezwa ukuthi kuthiwa iclient any-1 lamlimele noma lishozi bavikele baphephise especially all those with ama-necklace yawo ma-necklace ifaka i-light yakhe i-bulletproof bakhusele ngoba kuyihlazo ukuthola iclient yakhethelezi lefile i-necklace ngavele ngibone ukuthi ayikho lento yami leyo necklace kwakuyeyani ngoba uma nganitshela i-history yale necklace abanye ningasaba manilele ebusuku. That is why ngathi umuntu mayibona igacile iyomshoka athi hayibo kanjani ifakela yini khona into asuke yizwa. The necklace ne history. It's not just a normal necklace. Ngiyantshela ngiyangixelela noma uyifakela uthi kune roadblock ngeke uyadlula la. Umuntu phoyisa lithofe lifoni udlula. Bamba umunye futhi olandelayo. Manje ufuna ukutest amandla le necklace landela nani u3 ngemoto kanje kune roadblock. Niyodlula nonke no3 kanje. Should man miss you should angisawazi umsebenzi wami. So thank you so much. Ungavala live wami ngoba sengifuna ukuhleba futhi.